Arngot kirang elek kai under 17 ke jela kila pau hakatop jong ki life way ngot kirang elek kai kari India ban pen krea na kebenta ka Lempung South Asian Football Federation under 17 Men's Championship Arja Arpusau keban long ha Thailand. Kini ki kentop yo ban lam kupar renja bar uman bah kupar malnyang hadian baka All India Football Federation kala pen bena hakatayo baladap yaki kerteng ki bala syakjet na kebenta ka program kilanmet keban long ha Srinagar nadu ka pratarik unaitung Arja Arpusau. Hakatai ke Lempung an wan yashim benta da kendai teli kiri hakabaan penyelek kai habutan nadu ka khat pratarik hadu ka arpu pratarik unai lur Arja Arpusau. Ke India kala syakan top lang ringkat ke Maldives bat ke Bangladesh kibadan haka group A kat baka Bhutan, Nepal, Pakistan bat Sri Lanka kila dan haka group B. Haka arpu kendai teri ujilio Arja Arpusau ke sengkur renja kala lej ban Aiman Siem yo samla ban lam kupar haying sa ajung u hanong kendri haka jengelam uba joy renja u president. Kadang-kadang kalian itu keseng. Badi dan ini itu ingaj burami malam kupar main nang jam cakmat pat dari long berit lu dan ma ba kapur jungi jo kesem taw digerong kat pat pi kai kesem kapur nang nang po jo ka unit keban kebala thmai biang bai ngi tang le skidin ila ban le kai haki jing la kai bo per iban wan iban nang wan Nakaliang cokan memberi Football Association dengan ai ibok yang ya kekur ibor away jong kekur renja kamtam nak berta kena yin kesem jong ke mi jong uhab kami ju khote te kuma ban super mau aku bedai bat jong ya nanti jong hab kuma nakaliang jong kini khadu jong u te la ju wa personal happy ba hakacing telun jo kapor sisa ngadu bodang red ladon sisa kata kesap kuba un mi sabar kerta cungu kapadai kapor bo unduk cingkermen kengiru nakaliang cungi kumka sport club ni unju IMC mi bat incura ban penmi wala dade un kena kerta cungu bapadai ban jelekai bat ki senior ni cura yu bat jelekai keleng-keleng ki tournament ke bang isim ki tournament bahe-bahe di balakot ke cinglekai kuba insu itu ipi kuba merang ke tim kuba hepa de mau de kuna bedang hapo khandrusnam gele batki senior player de aposora ate po kunsla ngira ibu penyelekai keleng-keleng de hak bakut kuba nakaleng jungi ni laong yu ba sim như cái này cái we cái bu học bảo mẫu là sẽ khot học mẫu khar ban don học mẫu khar cùng cái andar 14 thì là room là don nanti sipor đây nang den yung tibat idon cái club na cái Silong Chong thì cái sim no yu sa cái Silong Chong thì na cái chung ngiru ngila I'm saying yu ba undai ban don cái mesin của sumit Abadan bano apadeng kano kecing ya kendo kino penya juga Silong Chong. Nasufrom tamtam nakaliang jauh sengkurun ja. Ba midon ya ini samla banman iba ayo ya kenika lat ya keban mi akmat tamtam hagani ka sport hagani ka junior football South Asian Federation. Ti namak nanti yung lagi om keluar dengan champion apa keluar dah kadang nur baru, kalau pidua yang anda tu kadang nur, ngan dia semua ipi. Jadi kata kan, nama kita pidua yang kita jumpi ulai ipi kita kalau tri ipi kita nanti, mah pindio bandrong hak kita lain baru ulai nak kerku nak kalau ipi. Jadi mengkuat lah, pinlong samla betul kesini, pinlong samla betul ulai, bat ban kum kita kita bikin tu ipi kemang ba, kan mau ban buram ya kena punya ban kongo eke jingkran kita mungkin jingwan jungin nusan tak beli jung ai bensim yang ne balam kupar ba nang ne sakhat jam rawo poi sakmat suggestion nak selu beli lomba ya jam sakmat sental beli gendam lengkap pakai kesem pakai kujupi hane apa ka nongkri unit lembak sport club ya angkat radon kadang ka jing ni nak kalian jing rela le kat palahi ban pentun dai tangiep hi ya boro hi gur tangan ne kali kesi jentia na bar manta
kentihi kajing jele jung rock sane kalau bapalat melak lagi kam auria di tak sport ka ba nyala meliti ba ka ba khoi ba poye hi bat ka kam yo jamru kamang boyo kam yo jam de ban yo office pila ban yo multi company ba 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 ko kari kasi janti ajung wujudan ke pri ba ba pila ban yo tang ko hati watang kata ru la im kata kenti ai sim jonga barang nang ne chakmat nga kung orang akur kan barang don kabor kasor kadang la inya yang betul ka kam ya kur jugi ke bala dengan aku beli suan kong ya kan beri klub coba kayak alam yang sekhmat dengan asibot ting nguk mah bayar alam yang sekhmat kentam buat jaka ada nak mokhar ada apa ada nak mokhar ngalak mi no dengan syakhat na umpanai subrutukop dengan let lakai ada apa ya kasyakhat patka Silang lacong, kalau kot praktis sangat, banyak lama yang sekhmat mos, kalau asan yang ngaruh, kalau yang meliti yang sedut sah, keleng ke cakap, kalau yang meliti yang ban nak kai, banyak nikmat, kemudian ka mentah, sibun ya ka silang lacong sport club, kalau alam meliti yang sekhmat, banyak represent ya ka India. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, kajing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F mentah kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.